Gbadezon me igleta edion lezon avant me wa me je mi kudo le we mi bi mi ma do dagbe a we me dion ho je mi sile o fon gbe gan ho bo mi na du leton ho mi na vlon kan ton mi le yo de sin tadi mi atun do men jele de men gun sin agba sa mi na itan do de men le ti jayin do gbe so itan gun wo ken do sende wo ye do nu mo nkan ton ro ton sen do do zugmo mi tan le po do kan lin po sin ho do to mi fi yo ye ken do sen mo nkan ton lo bo igbe na ro mi na do o gbe ton mi do nu wa eyeme de men gun gba sa fene de so de men le do ho de ogun teme yo mi na se mina gosi ali enionu mudan kpla mi ndudu sin ali no vemitan vovole ne ka se ho wuli bonu ye bona ndudu ye gbon kaka bo susu etan e wa dagbe nu ye mi na ken do ho eneo me klon do apa eneo hwe bo se ho de wetan khame yo mi ka ho bio de bonu wa eyeme yo mina du le tomo ndudu teme vile si hudu bo susu etan ko so etan ko yan yo mina yin ton ho de vole do mi si bo mina so bo gonu yelesia Mile kudo wemensia mido liason sin azan fotonu kun do po gogbe mi atun do men jele o de men kun gbasa de ko dogbon yo ewe mina besin bo de men kun gbasa fine yo mi atun itoro men jele nugbo de men le jijan yin sin iso mo ko boro nu kedo sin ade de le we ha jijan fine yo e ken do sin katon in 2026 16 bo e do hodo sungbo podo kanlin ho mi ton o teme le wu do khogbo no fine e jijan yin boro nu kedo sin gege we metile min o ko mi atun men jele Joseph Jogberu e de kun ganyo e be ho je kun eti me pondo menje nugbo sen de we bo de menu e ko vero nu mon ko ton sin don le bi hui igbe nan bo etete we sen e ka do tan wadio de men de do ho do fene mi atun do menje ni na blogbon bo sungbo mi tan le sungbo e no he kanlin teme mi tan le yo na se ho na ite gbegbe bo so asuo mi na dule tan mi na nya khedo yejin bo ayodio e na do pe lo chobonu me de wa ita for sen e do ndo ale ne le di nu fla fo yon sen ba klo na wa hu ton o Joseph Anani e kanon akwa hu e no pe nu kundo tito me mo hu do de me gun sin agbasa yo e do ho ti me le tungbo do fa o sin akwa hu yo beneto mi ton e ko no zon kaka bo sungbo sin akpa khoyo mi no ba aikun gban gege po bo eno ita kande ko monde ji do khoyo tegben won no mo nkan tan wa jije die gbogbo egbo bo wa ro yin e zon bo so e ponse do ide wa je khesi doji le do zon bo sen le nkan tan dandan me on e do anda vo da lo we ne de ji eti me pondo menjele nugbo o so asuo fe mi tan le yo ina mo ayida gbeji lobo no le do ezon e do ya u nya khere sungbo mi tan le gboji o kan le mi tan teme le bi huiji beren to mi tan se mon ko tan e ko so sin hwe mo pan di eropo ko hwe gbandi be ko kendo mon ko tan 23009 boyin lia sun hwe gbandi eto sin o azatan o we go gbedeji hon hwe gbangun do diyan e mo menjele gbede kon le nde gbonda ye kun soro mo egbede nu ke ko di o pe ko hunukun kan iko tin tiene kana blogbon bo kenu mi ton le wa lo huzuwe nu gege ro dio we beta teme e beneto mi ton do po to de fo e dan se ho wa no ko do nu mon koton bo adan e ro te yo e dan se ho panu kan bo wa zo ganji da inu fi mi ton le e no mi anu kun tamba ezon be to so o sen mon koton bo ken de we linda ho no menjele mene gege soro atin do egbediyan bo atin pe e ka po le yitin yo eno do gbigbo sinwe ne kana blogbon kaka bo teme ton kanade bo minansi ho zombo kaka igbe o sin o fibi yo benete mi ton na do nu kan yi no e Irene Adamo e rin gbero to gonu ene oton yo i ho friend e ti me po no menjele ko de do hole kaka me le tin bo mo ho bo do de o bo le si o blogbon yo iro mi bi o ko do menjele gonu mi ton ko npan bi fi yo le me po dogbon e de me bi hui no po lo gbina enizon de lobo doken o semon kotonji boni ni sen ade e le voken de oro de menu gon sin agbasa fine deji eni na zo mo kan yo na si hoting don
enele bihuyo erazon bo sungbo miton kanlin miton le podo ayeji mina no le opo bihuyo era kende wo hoedo si apa ho epo sen si apa ho epo era so din bena don bena to miton yi nu kondo apa ge ho mene bo enata for sen energy le sema gloglo era so lobo yin bibo de to o weton de ji hon yedo enele hon ho fi mi de dion bena to miton kodo sen yade ade yoyo devo e do nu do sungbo podo kanlin hopo do to miton me fi deme no gbasa fene je mina no me chile mi mana tin ko do me jile e kan do so mon koto o kakayo deme ndende do hode o no afia vi Claudine Prudencio e ne mo mi de ne e lo mo e ke ndo se me ko to itime ko no nu gbole e pon se do sin ho igbandi enu po on de kun dio kakare ra pa ni ho bi oro le ko yan fi esu yo bi oro le e na do nu yen de vo e na do tito me de vo de tin nkan we de bo o ma enele ko na dai ho be don do zun gbogbo kan ni ho po to mi to fi yo e na boda lo e na zon nu kon unatin e na zon bo kun gege na vo dio de jido nu da yo ji tin egbon vo nu ho o Alessandro so e lo mo de me nu e ti me po do me jire sin kon dagbe do point bo mi wana do ekle po no me jile mi ba nanu nya he do nu to do mi ton le ji nu yin ai ji doku mi ton le nu enele o iduna nya he de ji o tantan we de ji bro ho no mi ka de di onu bi do dio be da tin sen bo ma ka le di do mo won yo enele bi hu na zon din bo nu mo nkan ton ena wa nu yen pe dozo enele atin sinsen podo e mo fili buwo e no de atin le bi hu sin mo gba ho yin enele bi hu dion ezon lo bo nu gegero dio de tin apa eni ho yo e na so din bo do le una yo ena zon nu kon inatin eugenie kuwana yin bi azensian si elo iho eti mi pono menjele le ndegbonda inugbo do o atin sin apa horo to mi to fi yo egbegbo lo wo yin mi kun so di do e mo le ka do e kun no libo na o enu zon bele atin gbo e bo atin lo le hui to mi to fi hon ho ton ho din ton fo sen lo din na da lo gbe to re su ti tengbe sun gbo le kun do gbe bo na da fa mi na se o ve si we de o hon sen lo din na ve don do ye nu bo ena zon bo nu kon yin atin de ji po le apona e te de ho gege ji eti mi pono menjele nu ero te dai do gle podo ozungbo po kanlin po sin apa horo to mi to fi wonu kan igloyo esu po lo gege sen wa din na gbegbo fin nu ye berazon bo ai documenton eneleyo mi na si hunya hedeji bo so asuwo mi na do nu kunu gege mi blogan dion do ni no mi to si ton si apa horo nu kan inatin akwezi kanali to nu konatin berazon lo bo ekun so bi odo dandan meyo ati je mi na do nu kun na go si togudo bo ana wa cho mi aso to wa zo dede na o eno mi do teme ton bo do ge ton bo wuli bo na kanji bo kwedo sen ye je won yan berazon bo mi ado ati kanji ro to me bo mi jan so ati on do lile won na lo pare bo de njon ton si mi on mi ale mo berazon lo kwezi kanali do kan ro ken na pin de ji wa to ode suo nu gege tiyan e na do le ton berazon bo nu kon yi me on kaka itogudo nu gege tiyan mi na si ho mo dagbe ton de ji e do gege ton bo ka yan khede ji bo glesian alinde suo mi si hu do le ton berazon ba ina jaitin bo to elele do mi le yo e na pon do mi de hu de su de ji ati no po eniyan do ye kan eniyan mi on do nu eso do mo jangi so do wa ndo to mi sin alinu eyan era de ndagbe gege ton de jin kwe khonu mi ton le din eno so ati mo no pana nu gege tin be no blo be no yon de jin hon eno mi lobo no kanji bo son do sen ye wo nu kon iyo ena tinu mi do akwelin bo kan tinu mi do nino mi ton e mi si hu na yi gbon dagbe do to mi sin apakwe mina no dagbe yo egbon nduru sin apakwe to lo ejivi yo ewe no ko be sin do ton men tilemi nduru dagbe yo fi no do lobo no su lo nduru de te kan dagbe bo fi ke han ena do gbe to ro sin gbe sin pe bi kaka ina su ko ipan no mo nkan ton ewe mi so ko iru mi ton mo kan ho bi o men gegede o do nu gbo fi do susu e no fi fi do me e ka susu e yo me nde ndi la to me ye zo me do dagbe wa ni we ne mi kana wa gben bo dagbe ni yo mi kana he o Sandra le jeune ewe ko e to no yo apa ni ho plon do town nduru dagbe si hudwe no esi huna vi boy no ganji dagbaza bo su bo e mo ko do sa fun yo e zo e no wa itime po do menjire ngbo ejivion le nduru teme timbo e no na nu gan we e ne ko yin ano e no na vi kaka no sun lo poro izen te o mo din de jin e ne gudo nduru e ze ano upede bo fi hena do yo e no je ni nejin koko le lo no abode bo e no aje nduru e si pede bo fi hena do neji pede de jin
dudu eme eheyan agbaza to na mon John le bodubo flan enele bi huyo eronen ati sisen enele mami ton enele eronan wevi azin enele lanpepe enele randu dudu enele bi huyo ro dandameleji wala fo e ma tunwa bo na dudu fi gbo eheyan enele afokuno fi bodon dazon fi bo e ko gbo lo eronen bo dudu jengbon kame gome bo nya adono ro ti bo nya ipon le ka ro liti ro te ba dongo ro nton bo eronen bi esi ebi oba enone ebi eso enone eku imoto ven ndudu don kwa konta do na vie suna biduele ko ne biduele nte kasi ne gan me timbo e wa dagbe na gbaza me eletin dudu fo bono wa dagbe no fi do taglomede tin eku ne le na zo ka me ton asin be na do hon ele su level of fo do no e yin bono sin teme bo si wa dagbe ni na gbaza me na vlon le yo e do su do fo de tin e na zo be na do nu yun o wevi azin amimi ton enele e to me fiton le ma e to me fiton le ndudu e to me fiton le bo he na wa dagbe no fi enele be blo be yin kan ji wo fi na dubo e na yin dagbe ni do la me na dagbe sin alinu yo ene ati se enele kuna no zo leji enele bi huyo eno pon ekun eno edo ami tin yo era pe ami ko nu fi wona mi be na liti ro tebo ena chide bona huyan ekun mo pe pon me ami dodo boyan bo huise bo se hublo klen tonu fi odon duro me be mo le han vi ni me ko me adunu e wa dagbe ni dagbaza me mo na dagbe ni do ede su sin o susu me bo kan le inu yan ni do taglo me yo enele bi huyo eno pon de tin ano eno so kaka bono na vi nu huiro pomo lo cho no aje nu ne je yan lo yan de su enasu lo ekuna do nu ele je hagbo e bazo no so atisinsen owe vi azin podo nden de pogoran podo nu na zo fio kametona sin enele yo eno so gona be na zo de jin bo ero ndu di onu fio dagbe ero wani do fi metono ganji da gbaza me yo bodo nu bo su ganji yo mere su sin ayo ero jai tite ngbedeji hun ko enele bi huyo mi kan vi yo do fi do po e yin so ne ma otun mina do hole formi lo o gweto sin hoje mina no fi mi tole din ro gboje hwenu e kadi yo ne ka si ho penu kunde yi ogbon cho ma ho wende fo be mentile mi o filigence avangonu e yo we de ha me aliment ko to fon gbe mina do tonu we na da mi jare do ni no vina ya so me bona din o gboje me no tote ni mi pon fi mi ton le temo ye din classe level e do 12 même do 13 de moyenne amoni mi gbeje we ma lo pon ganji me amolo we ma le tin ki ale le tin ma tele le tin le ma de do a o de no do bro din no e bro fi ne ye din no amo ye ko double to we ne le me to we ma tie ne le me mi jare gbaje de mi te mi gbeje pon e te ma mo do na e ne ma mo do na to ko de wa ile e ni mo do na bi apo be ko yo de fu mi jare ma ka do mo mi fi fi le bi nto we ma pon gba wu ayo ni e de hun dagbo ni amo ye ni jare bo kun ma pele en to ni e fi gboropo e teyin ken wa we nu me jente do ni file de on kaka ni aso me be e mo no be ganje no be ti die ka ti bayi me de le to nu ko ngo to yi ye ni gbeje we ma le pon e te ma mo do na ni e se ne go ye ni de hun mo mi le so mi do ai hun danu mo bayi bo to e ni pon ni pepe le e ni fi mi ton na tin do nu da ho de mi do to le me fi mi ton le do fi egbe ton le we yin me je to so ye na ton to mi ton so yan go era chen do podopo mi ton mi kudo te bo kudo toro me podo ye po kudo gbeji no nu iwa mi ton le era chen mi de so ti tengbe sin no podo do to lo che no hato ka kan me chile mi eiso